sa uređivanjem odvoljava da se bavi svim onim pitanjima koje se tiču učeničkog standarda. Stefan, molim te pusti slajd sa članom 88. Pa bih ja ponovno pitala sekretara škole, šta tačno znači? Nazvati neki naš praktično zakon. Da se recimo propisuje način donošenja odluka. Pravosud, odnosno da je postalo odlučivanje, moramo imati određenu većinu. Dakle, ne može se da bude bitan faktor, odnosno sistem obrazovanja. Jer iz samog parlamenta mogu poteći... Ali sve govornike koji budu govorili tokom ovog okruglog, Stefane, u godinu u kojoj proslavljamo 160 godina od osnivanja Zemunske. I ja, Teodora Adamović, s obzirom da prethodni moderator Mateja Šuša je zbog zdravstvenih problema morao da ostane. Hvala vam na razumijenju. Zatim gimnaziju Nikola Tesla i profesoru i sekretaru škole Draganu Moranu. Upravo način donošenja odluke, za primer, propisuje nam taj poslovnik o radu.